салом мегӯем ба ҳама дӯстдорону ҳаводорони олами рангину зебо ва нотакрори кӯдакон. Инак боз дар ин вақту соат манзури шумост барномаи писандидаатон Ангубин аз телевизиони Баҳористон. Мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати бози хурдсолисҳои бисеъдоди дигар ошно гардонем ва ин танҳо баҳри болидарӯҳии шумост. Дӯстони азиз, қаҳрамони барномаи имрӯзамон Мадина мебошад. Ӯ ҳанӯз 5 сол дорад, вале новобаста ба хурдсолии хеш аллакай шеърҳои зиёд медонаду хеле зираку кунҷкоб аст ва аз дигар ҳамсолонаш ба куллӣ фарқ дорад. Хуб, агар шумо бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати ин кӯдаки соҳибистеъдод ошноӣ пайдо кардан хоҳед, пас ҷараёни барномаи навбати Ангубинро ҳамроҳ бошед. Мадина, ҳама тамошобинони телевизиони Баҳористон ки шуморо тариқи оинаи нилгун тамошо карда истодаанд, интизори онанд ки шумо ҳар чӣ зудтар худатонро ба онҳо муаррифӣ кунед, яъне дар бораи худ ва оилаатон ба онҳо нақл кунед ва баъдан шеърҳои шуморо гӯш кунанд. Биёед тамошобинонро интизор намекунем. Шумо дар оила чанд нафаред? 6 нафар. аъзоёни оилаатонро номбар карда метавонед? Бале. Кане? Модарам, падарам, бибиям, хоҳарам, додарам, худам. офарин. Дар бораи модаратон шеър медонед? Бале. Кане хонед? модар гуфта шукрона, духтаракам калон шуд, дару бикини хона, ба ман ёрӣ расон шуд, хонаҳоро мерӯяд, дегу тавақ мешӯяд, ба меҳмонобу тақзим хушомадед мегӯяд, пулавлоли меҳмонро мегирад аз пешидан, онгас худаш мекунад тоза болатаитар. офарин. модаратон дар бораи шумо ҳам хел шеър гуфтанд? Бале. шумо ҳам ба корҳои модаратон ёрӣ мерасонед? Бале. хоҳаракатон чӣ ном дорад? Сумайя. Сумайя. офарин. Мадина, боз дар бораи кадом аъзоёни оилатон шеър медонед? Дар бораи бибӣ медонед? Бале. Кане хонед? бибиҷонам меояд, дилуҷонам меояд, аз роҳи дур меояд, ба зур меояд, бибӣ ояд мохурсанд, қиссаҳояш пури қанд. акнун мо бо шумо ва аҳли оилаатон шинос шудем. шумо ба боғча меравед? яъне ба боғча намеравед. пас шеърҳоятонро бо ки аз ёд мекунед? Ки ба шумо ёрӣ мерасонад ки шеър аз ёд кунед? модарам. модаратон? офарин. акнун биёед дар бораи дигар мавзӯъ суҳбат мекунем. мегуфтед ки мо дар куҷо зиндагӣ мекунем? дар ҷумҳурии Тоҷикистон. офарин. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаҳр аст? Душанбе. шаҳри Душанбе. дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ва умуман ватан шеър медонед? Бале. кане биёед сараввал дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон як шеър хонед. ватан агар модар аст ба ҷонам баробар аст, меҳри ватан ҳамеша чу дил маро дарбар аст. ҳастам ба шумо. гуфтед ки дар бораи Душанбе ҳам шеър медонед. марҳамат хонед. аҷаб шаҳри дилораи Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе, шудам сарсабз дар оғӯш мерад, чу дил дар синаам ҷои Душанбе, ба гирдат ҳалқа баста кӯҳсорон, туро гардидаву ҳонию нигаҳбон, ҳамеша то ки бошӣ сабзу хӯрда, дил ҷорӣ намуда чашмасорон. аҷаб шаҳри дилораи Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. модом ки сухан дар бораи ватан меравад ва шумо дар бораи ватан, дар бораи шаҳри Душанбе шеър хондед, акнун мегуфтед ки муқаддасоти ватанро номбар карда метавонед? Бале. кане марҳамат. парчам, нишон, суруди миллӣ. офарин. парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд ранг иборат аст? 3. кадом рангҳо? сурх, сафед, сабз. сурх, сафед ва сабз. ҳастам ба шумо. медонам ки дар бораи парчам ҳатман шеър аз ёд кардаед. акнун кани ҳамон шеъратонро барои мо ва тамошобинон хонед. парчами хушранги мо, ҷилва, шоди, физо, моси фардо равем таҳти раҳнамо. ҳастам ба шумо. акнун суруди миллӣ. мегуфтед ки суруди миллиро кӣ навиштааст? шеър Гулназар Келди, оҳанги Сулаймон Юдаков. шеъри Гулназар Келди ва оҳанги Сулаймон Юдаков. акнун мо аз муқаддасот дар бораи нишон шумо ҳеҷ чиз напурсидем. дар бораи нишон ягон шеър медонед? бале. кане хонед. рӯи нишону даъват пахтату рамзи давлат, аз гандумаш оре рушди бақои миллат, кӯҳ аст дар миёна рамзи кӯҳсорон, ҳалқулаш гуноҳ аз роҳу бахту армон.
аз ҳам ба шумо яъне дар бораи нишон ҳам шеър аз ёд кардед. Акнун мегузарем ба қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон киҳоянд? Sadruddin Ayni, Bobojon G'afur, Emomali Rahmon, Mirzo Tursunzoda, Sanatullo Maqsum, Shah Temur. аз ҳам ба шумо акнун мегуфтед ки Садриддин Айни, яъне сардафтари адабиёти муосири тоҷик, як шеъри бениҳоят машҳур дорад ки онро ҳамагон аз ёд медонанд. Шумо он шеърро медонед? Кани хонед? بیاید ای رفیقان درس خانه و بیکاری و نادانی نمانیم و عالم هر کسی بیکار گردد به چشم و اهل عالم خار گردد. ба чашми аҳли олам хор гардад. Офарин. Акнун ман як шеърро аз Мирзо Турсунзода мехонам ва шумо якчанд калимаашро мегӯям. Шумо бошед идома диҳед. Метавонед? بله. Кани то тавони дӯстонро гум макун. تا توانی دوستان را گم نکن دوستانی مهربان را گم نکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم نکن. аз ҳам ба шумо Бобоҷон Ғафуров як китоби бениҳоят машҳур дорад. Номи ан ҳамон китобро медонед? بله. کتاب تاجیکان. Офарин. барои ҳамаи нафароне ки айни замон бо мо пайвастанд хотиррасон мешавем ки шумо барномаи Ангубинро тариқи телевизиони Баҳористон бо иштироки Мадинаи 5 сола тамошо карда истодаед ва барномаи мо идома дорад. Саволҳо дар пеш ҳастанд. Аз ин рӯ ба шумо тавсия медиҳем ки бо телевизиони Баҳористон ва барномаи Ангубин буданро фаромӯш насозед. Мадина, як сол аз чанд фасл иборат аст, шумо медонед? بله. аз чанд фасл иборат аст як сол? از 4 فصل. аз 4 фасл. Кадом фаслҳо номбар карда метавонед? زمستان، بهار، تابستان، کرما. офарин. Кадом фасл ба шумо бештар писанд аст? زمستان. барои чӣ? Мо дар фасли зимистон ҳаво гарм мешавад? чӣ хел мешавад ҳаво? خنک. барои чӣ хунук мешавад? برف. барф меборад. ва шумо барфро мехӯред, ҳа? росташро гӯед. нахӯрдед? мо ба ҳеҷ кас намегӯем. як борак хӯрдед, а? не. барфбозӣ чӣ мекунед? ана акнун модари Мадина фаҳмиданд ки Мадина дар ҳангоми набудани модараш дар кӯча барфбозӣ мекунад. ҳатман ба фикрам пас аз ба анҷом расидани барнома Мадинаро сарзаниш мекунанд ва дигар дар фасли зимистон ба берун баромадан намемонанд, ҳа? офарин. Мадина, дар бораи фасли зимистон шеър медонед? بله. кани хонед? آمد فصل زمستان برف بارید نمجا بیا با هم میبازیم در روی یخ میتازیم از برفی تازه گشته آدم چه ها میسازیم. аз барфи туда гашта одамчаҳо месозем, ҳа? ва модари Мадина ана ҳамин далели он аст ки Мадина ба кӯча баромада ана ҳамин шеърро мехонад ва бо ҳама дӯстонаш аз барф одамча месозанд, ҳа? шумо балочае. Акнун биёед дар бораи дигар фасл суҳбат мекунем. Фасли баҳор чӣ гуна фасл аст? Дар фасли баҳорам барф меборад? باران میبارد. офарин. боз дар фасли баҳор чӣ мешавад? درختان گل میکنند. дарахтон гул мекунанд, табиат аз нав зинда мешавад, а? بله. дар фасли баҳор як қатор идҳо ҳастанд. шумо онҳоро медонед? بله. кадом ид? ایدی مادران. иди модарон кай ҷашн гирифта мешавад? 8 март. 8 март. шумо дар ин рӯз ба модаратон гул тӯҳфа мекунед? بله. модаратон чӣ ба шумо тӯҳфа мекунанд? بله. боз як иди дигар аст ки онро дар қариб ҳама ҷаҳон ҷашн мегиранд ва ин ид чӣ ном дорад? جشن نوروز. ҷашни наврӯз. шумо дар бораи наврӯз шеър медонед? درباره بهار.
درباره بهار میدونید؟ بله. خب مرحمت ما شما را گوش میکنیم. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم و فارم و بوی گل آمد، لباسی صبر و صحرا به در کرد، گلهای سبسفید آلو به سر کرد، بعد از باریدن باران نیسان زیر بارد دست کوهساران. آفرین. اکنون درباره دیگر فصل ها چی گفتم میتوانید؟ امین فصل تابستان چگونه فصل است؟ خنک است هم فصل تابستان؟ نه، گرم است. گرم است؟ بله. برای چی گرم می شود؟ آفتاب میبراید. بعد شما آبازی میکنید؟ بله. احسن. خب درباره فصل تابستان شعر میدونید؟ نه؟ هیچ گپ نه. در فصل تیر ماه طبیعت چگونه می شود؟ برگهای درختان در شده میکافند. نمیکافند و میافتند ها؟ به زمین میغلطند و همه میوه ها هم میپزند. شما کدام میوه رو دوست میدارید؟ بنان. بنان رو دوست میدارید؟ بنان چگونه رنگ دارد؟ زرد. زرد است. باز کدام میوه ها رو میدونید شما؟ سیب، انار، انگور، ناک، آلچه، گیلاس و غیره ها. خب مادام که میوه ها رو میدونید، سبزیجات ها رو چی؟ سبزیجات ها رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. کنی مرحمت؟ بادرنگ، پمیدار، کارتوشکا، پیاز، سبزی، کرم، شلغم و گوکرم ها و غیره. میگفتید که از همه سبزیجات های نمبر کرده تان کدامش رو بیشتر دوست میدارید؟ بادرنگ. بادرنگ رو برای چی؟ با مزه است و فایده دارد. احسن با شما، یعنی در قطاری هم با مزه بودنش اینچنین فایده هم دارد ها؟ بله. درباره میوه و سبزیجات شعر میدونید؟ بله. درباره کدامش؟ سیب. کنی خونید؟ سیبک سرخ سیرا شیرین هست و خوردم. سیبک خیلی خوشمزه و خوشبوی است. آفرین. بینندگان گرامی، به فکرم علاقه همه شما پای بردید و خود شما شاهد گشتید. مدینه بار اول است در برنامه ما اشتراک دارد و حالا او خردسال است. از این رو کمی کنجکاوی میکند، بطاقتی میکند و فکر میکنم که تا دفعه دیگر علاقه مدینه باز با یک باوری تام به برنامه ما می آید و ما برنامه رو ادامه میدیم. همین طور نه مدینه؟ بله. خب مدینه، شما میوه و سبزیجات ها رو علاقه نمبر کردید. میخواستم از شما پرسم که حیوان ها رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. حیوان ها به چند گروه جدا میشوند؟ و دو گروه. کدام گروه؟ یعنی دو گروه این کدام نمودی حیوانات هست؟ حیوان وحشی و خانگی. آفرین. کنی با ما حیوان های وحشی رو نمبر کنید. بیایید من به شما کمک میرسونم. گرگ، شیر، پلنگ، خرس، روباه، شلغم و غیره. یعنی یک چند حیوان های وحشی رو برای ما نمبر کردید. اکنون کنی حیوان های خانگی رو نمبر کنید. گاو، گوسفند، بوز، سگ، پشی، گربه ها. خب باز کدام حیوان ها؟ خرگوش. خیلی خوب. گاو گفتید ها؟ گاو با ما چی میدهد؟ شیر. بعد شیر رو چکار میکنیم؟ میخوریم. میخورید؟ شما شیر رو دوست میدارید؟ بله. آفرین. درباره کدامی از حیوان ها شعر میدونید؟ درباره گنجشک. آفرین. گنجشکک حیوان است یا اینکه پرنده؟ پرنده. پرنده است. او به ما ضرر میرسوند یا اینکه نه؟ نه. خیلی خوب. کنی بیاید بینندگان گرامی یک جای شعر مدینه رو در وصف گنجشکک گوش میکنیم و بهاگذاری مینماییم. کنی؟ گنجشککی میده یک میده یکی خشریه در پنجه ها شخجه در بالای بوته ها نشسته باز میکرد خوب نغزه ساز میکرد. آفرین. میگذاریم با موضوع دیگر. بینندگان گرامی، بار دیگر خاطررسان میشم که شما برنامه پسندیده تان انگوبین رو طریق تلویزیونی بارستان با اشتراک مدینه 5 ساله که خیلی کنجکاو و بیقرار است تماشا کرده ایستادید و علاقه مدینه میخواهد تا در باره حرف‌ها، یعنی با حرف‌های الفبای زبان تاجیکی برای ما و شما شعر خواند. از این رو با ما بودن رو فراموش نسازید. خب مدینه، کنی میگفتید که الفبای زبان تاجیکی از چند حرف عبارت است؟ 35 حرف.
آفرین. پس بیایید این طور میکنیم. من با شما حرف رو نمبر میکنم، یعنی نومی حرف رو میگیرم، شما باشید با اون حرف برای ما شعر میخونید. درستید؟ بله. دخترکان و خواهرکان عزیز، با شما نیز توصیه میدهیم که با شعرهای مدینه با دقت گوش کنید، زیرا شما نیز میتوانید این شعرها را از زبان او از یاد نمایید و حتما با برنامه ما آیید. خب مدینه آغاز میکنیم. بله. بیاید با حرفی ا شعر خوانید. الفبای دلارا میخوانم برا برا، یه الفی آن باشد بابای محمدالله. مؤلفی آن باشد بابای محمدالله. با حرفی ب کنی شعر خوانید. بیاید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمونیم، و عالم هر کسی بیکار گرده به چشم عالم خور گرده. احسن با شما. اینجا مدینه انا این شعر را لکه یک مرتبه قرائت کرده بودن و باز در حرف ب، یعنی با حرف ب انا این شعر رو خونه هیچ گپ ندارد. خب با حرف و شعر میدونید؟ بله. کنی؟ وطن اکن مادر و جانم برابر است، مهر وطن همیشه چون دل مرا در بر است. بنیاد خوب. با حرف د شعر میدونید؟ بله. کنی؟ دادرکی نغز من دانه پر مغز من. خیلی خوب. باز با حرف ز برای ما شعر خوانید. زهر باداشید مادر بر کسی رو زبانی مادری کو کرده است. راست گفتید. اکنون بیایید با حرفی که برای ما شعر خوانید. کبک سری شخوم لولو یکی یخوم، شبانه خونه اومد تا به آستانه اومد. خیلی خوب. بعد از حرفی که در الفبای زبان تاجیکی کدام حرف می آید؟ ق. ق. کنی با حرف ق شعر گوید. خاک بر آمد بد اطراف او زیبا، تاقی او قاقی خشری پقماق شد. خیلی خوب. با حرفی ل شعر می دونید؟ بله. مرحمت. لالا لالا های لالا بلبل آمد بلالا، قهقه زده کبدیم از سر کوهیالا. با حرف م. معلمی مهربان مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین و روان ما از شما آموخته، و هر صاحب جواب را دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموخته. خیلی خوب. با حرفی ن شعر میدونید؟ نام بود چوندانی آدم، قوت و درمانی آدم. با حرفی آ. آچه جانی من دل جانی من تو را یگانه گفتم چرا خونه گفتم. با حرفی ر. روزی نوروز تو سیل گلزاری من کجا، در کمان یاران همه جمع دیاری من کجاست. احسن. باز با حرفی چه شعر میدونید؟ بله. کنی خوانید. چراغکی رهنما کفالتی امنی ما، چشم کتوب عشق در نشان به ما. کتاب اولینی که در آن حرف ها نوشته شدند و بعدا کلمه ها جمله ها پسان کدام کتاب است؟ چی نام دارد؟ الفبا. الفبا. درباره الفبا شعر میدونید؟ بله. کنی خوانید. من الفبا میخوانم برو برو میخوانم، الفبای صورت دو بسیار، قد قدیرای کلان بچه ها شاد خود سوی وقت میروی برو خبیار میتوی. میخواستم از شما پرسم که شما یگان افسانه میدونید؟ بله. کنی خوانید. بود نبود یک مرغک یک چوجه داشت، یک روز به چوجه هش گفت چوجه جان رفته آبی و بر آب غرق شوم چی، یگان موترا بیدار بوتش کنه چی، مکم تر بیدار دستم رو خراشد چی، دست پشک بی پوش دست پشک بی درد چی، زنگیر دوز سوزن به چنگولم خلد چی، احتیاط باش احتیاط نشوم چی. مسئولیت آدم به دل مرغک زد، گفته عجب تو تنبل بوده که دستیار میشته باشی، من علاقه دستیار شدم. چوجه رفته کوزه را گرفت و به آب رفت، آب آورد و چای دم کرد دسترخوان. مادرش آمد و پرسان شده همسایه را به سر دسترخوان دعوت کرد، گفته چوجه من دستیارم کشته چای آب آورد و چای دم کرد، چای خورند و چوجه من رو دعا کنی. چای خوندن چوجه رو دعا کردن، چوجه خرسند شد دسترخوان را خوندن، جنگ رو شست. آفرین. یعنی
чуҷача аввал танбалӣ кард, вале баъдан рафта ҳам об овард ва ҳам чой дам кард, дастархон орост ва пас он ҳамсояҳо ки рафтан боз дастархонро ҷамъ карда косаю табақро шуштанд. бале. шумо ҳам ба мисли чуҷача танбалӣ мекунед? чӣ кор мекунед? Агар модаратон кор гӯянд мекунед? бале. Мадина, шумо дар бораи ватан шеър хондед, дар бораи модар, бо ҳама ҳарфҳо шеър хондед, вале дар бораи худатон шеър нахондед, дар бораи худатон шеър азид кардаед? бале. Кани хонед? کنزولچه هم اطلسی، تفریچه هم یالتاسی، پیراهنم پرپری، درویم مثلی انار، کاکلایم تار تار، موسیقی را دانسته، پا میمانم آهسته، دست افشان به هر سو، میکنم رقص خوشرو، از رقص زیبای من، ناز و تمنای من، از چرخ گشتنی من، از تبسوی گلجو، به خانه نور بارد، شوق سرور بارد. آفرین. بینندگان گرامی، در همین جا میرسیم با فرجام برنامه امروزه انگوبین. خاطرتان میشم که اشتراکچی برنامه امروزه ما مدینه 5 ساله بودند. مدینه جان بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. رحمت. و مدینه جان اناین تحفه زیبا برای اشتراک فعالانه اتان. رحمت. به شما پسند آمد؟ بله. خیلی خوب. ما نیز خیلی شاد گشتیم که شما امروز در برنامه ما اشتراک کردید و با تماشابینان ما باز شعرهای خیلی جالب رو قرائت کردید و در برنامه‌های دیگر حتما شما رو انتظار هستیم. باز میآیید؟ بله. خیلی خوب. و بینندگان گرامی، در همین جا میرسیم با فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینانی کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد به مانند مدینه و قهرمانان دیگری برنامه انگوبین بس زیادند و اگر فرزند شما شعرهای زیاد میداند و نوبسته به خردسالی خویش یگان هنر و مهارت مخصوص دارد و سن او تا 7 ساله است، پس برنامه انگوبین معرفی‌گری استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه، کوچه شهر 31، تلویزیون باورستان. تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.